الحمدلله رب العالمین. برادران زائرین، ما رسیدیم در اولین موقف در داخل شهر طائف در مسجد عبدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس حبر امتش میگن، ترجمان قرآن، یکی از در دوران رسول صلی الله علیه و سلم، بچه نوجیان پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی از داننده‌های فصاحت و بلاغت لغت عربی که هر چیزی که میشد از عبدالله ابن عباس میپرسیدند. یکی از صحابگان جلیل و صحابه فضیل. مسجدی که برای عبدالله ابن عباس نام نهاده شده، عبدالله ابن عباس در همینجا دفن کرده شده. به همین خاطر ان همین موضعی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا اومد و در اینجا معرکه حنین گذشت، همراهی ابوبکر، همراهی عمر و علی، و در اینجا عبدالله ابن عباس اینجا را انتخاب کرد و در همینجا از دنیا گذشت و مقبره اون هم در همینجا مونده. در همین موضوع به نام یک مسجد بنیاد کردن. الحمدلله پروردگار ما را لایق و سزاوار دانست که همراه در این عین زمانی که ما یک مثل یک استراحت، ماه استراحتی است، اکثر مردم حجاج، همش کارگر، عمال و تاجران هم همراه ما هستند. نصف ساعت اخذنا فيه. كل الحجاج كلهم عبد الرحيم اومدیم با شهر طائف و انا همون جایی که قدمگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم است، و مسجدی که حبر امت، ترجمان قرآن، صحابی جلیل و فاضل عبدالله ابن عباس، پسر عمه رسول صلی الله علیه و سلم. من مسجد در روبروی ما، دروازه این مسجد بابی که عبدالله ابن عباس نوشته شده است رضی الله عنهما، از هر دوش، یعنی هم از عباس هم از عبدالله. انشاءالله انا داخل میشیم و در مسجد انشاءالله تماشا و مشاهده میکنیم. این مکان مقدس و در اینجا دور نماز میخونیم و انشاءالله یک نیم ساعت ما در اینجا میمونیم. حفله ما یا سیاحت ما نیم ساعت در اینجا، باز دوامش میدهیم در شهر طائف. الله سربلند و موفقتون میگردونه و خداوند عباداتتون قبول بکنه. داخل میشه با مسجد انشاءالله. برادران عزیز با ما باشید. نوار ما انشاءالله که با دوام داره با این برادرها و معلومات پورا برای هر این منطقه. بازی کمک که باشد دوام این ویدیو در شما انگور طائفی رو که طائفی بچه نام از این رو گرفته است. نه برادرها در اینجا میبینید. این شهر طائف فکر نباشد که انگوروش اناراش بهترینه. برادرها نورا انشالله بعد از نماز دوام میتیم. سلام برادرها، یه بار دیگه السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. میدریم با کتابخونه این مسجد. کتابخونه این مسجد ببینید چه کتابخونه است. چی گپ داده اینجا؟
حرفای پیشتر دست بسم الله الرحمن الرحیم. الان حرفایی که در سنگ نایستگی است. انا برادر ببینیم. जान दो मैं ना कुछ این قاچیزه. این از سنگ. سنگ دا نایستگی شده. در دوره پیش. بعدا اینجا کتابخونه یا آساس. Adamlar geldi. Adam بعدا بسم الله الرحمن الرحیم. انا چیزی که در اینجا شما ببینید. ما هم قطار شما باید ببینیم. موضوع در اینجا خواهر میگذاریم. انا از کتاب خونش بخبر شاید. انا ورقه و کتاب بسم الله الرحمن الرحیم. اینه بینید. قریب درون بودن. بسم الله الرحمن. انا این کتابو یه همچنین کتاب خونه هست. این چی را نواربرداری میکنم من نفهمیدم. السلام علیکم. What is this? Huh? This is nothing. Nothing is photo you. هیچی را صورت میگیرن. همین هیچی های صورتش میگیرن. برای چی نمیدونم. مقصد دیوال همه مسجد هم که ساخته شده. فهمو. خوش سلامت. Where is it pray? پرسیدم که نماز در کجا میخونه؟ آنم پایانده. همین اشاره قطع از همه زبان بهترین این اشاره است. اشاره میکنی ماشاءالله نشان میتین در کجا میره نماز میخونه. اینا برادرها اطرافش خونده نماز ها. اینا برادرها جدا بده. وومنس میسکو این جای زنکو بده. جای مردکوش رو طرف باشه. میره میبینیم. باز در اینجا خیلی مست نیم دخیو میکشم. چند پول باشه این دخیو ما دووردن 4 پول. این چند پول است؟ هیچ نفهمیدم. کسی فهم بدونه میفهمه ندونه. من این مواری میره و دارش. بسم الله الرحمن الرحیم. این چند پول بده؟ 10. 10 10 بده یا؟ 10 یه نقره نیست نکه خیل نقره نکه یاستی میخردنی 5 یول هم ده 10 نیست که اینه دخیو مسئله نی دیم بردارو این شبینه شیر بوره یا کشلوک just кроссовку. Жена ваги Токио. Джой намазо. Она ашара 10 сумда. Чамплайси. Он. 10. Чамплай. Эхо тага. Чамплай. Нимаса болоря. Вене идет. Это надо, это надо. И молоко, milk. Кастури. Кастури. Чампул да, money. How many? 2 real? 2? Oh, 2 taş 5 mi? Namaz konu. Ne öyle? Ara intizar say. ماشاءالله رنگ شیره خونده که نموستا خدا قبولش کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بخشنده مهربان از مرحمت خود به نصیبمون نگردان رحمت کنه بسم الله الرحمن الرحیم اکی جمع خیلی یا مدرو یا مدرو نه دارین مچته با شما نشون میتون بردارم بسم الله الرحمن الرحیم از ما هم خیلی گردیم راست میریم ماشاءالله وارد شما نشان کنم ما باید یکم چی میگم یکم صفده رفتن نماز خونم بسم الله الرحمن الرحیم هر آدم خداوند اینقدر شانس نمیده که در هر یک مسجد مکه روی در صف اول در اومدن نماز خونی و همین خاطر برادران عزیز من با شما باز نشون میدم که در اینجا
ҳар як чишда қуръон мондаги аст. Машоалло, мана бинед. Мана сафи пеш аз ин тараф. ин тараф мерем, сафи пешда худо хоҳад ҷое ки эмом азон метиҳад. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. ҳамуҷа рӯпарои минбар намоз мехонем, худо роз боша. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. хай касе ки чизе мега гуфтан гира, мо дар роҳи рост машоаллоҳ ана ҷое ки азон мегам, инҷо ҷое ки минбар аст. мо ҳамин рост минбар ба иншоаллоҳ 2 ракат намоз таҳия мачӣ мехонем. бародарҷоно, худо намозхонаги мо даргоҳаш қабул кунад ва дуо мекунем худо бахшандаи меҳрубон ки худованд шуморо насиби ин хел масҷидҳои зебо кунад ва хонаи худ даъват намояд. бирахматика ва раҳмонир-роҳим. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. дар инҷа се шайхе ки мебинед, дар инҷо китоб хонда се тани дигар гаваст. шайхо бародарони азиз, инҷа нишастам, намоз хонастам. мена ҳазрат чӣ қадар маъқул шед? беҳтарин аст? Алҳамдулиллаҳ, беҳтарин ҷой. ин бародарам роҳбалате ҳаст ки ҳамроҳи мо дар ин сафари ҳаҷӣ ҳамроҳи мо аст, иштирок дора ва эҳтиромона хоҳиш мекунем ин бародар ки барои ҳама мардуми ғариб як каф дуо дар даруни масҷид. Парвардигор ҳоққи парвардигоро ҳамата муносиби хонаи худаш аввал бигардона. Амин. Файзу баракат бия дар касбу кортон ки худованд ризқтон яки биёи зиёрат кунед ҷойҳои муқаддаса ва қарзи илоҳитро буд кунед. Парвардигор аввалан ҳамата саломатӣ бития ва файз дар короту баракат ки омада зиёрат кунед. ҳаминҷа мо ранги ҳами бародарову бо сари сурху бо умраи мабруру бо ҳаҷи мабруру ҳама ба хонаҳо сиҳати саломат гардид. ташаккури зиёд бародари азиз. Саломат бошед. мана бародаро Саломат бошед. давомаша бинед. масҷид чӣ қадар ҷои давом дорад, чӣ қадар сутуни зиёд дорад. мисли як масҷиди Мадинара монанд мекунад ки беҳад сутумош зиёд аст. ман хотири бародарони азиз, мо навбардорӣ мекунем ҳамаи сутумоша ки шумо бинед. ҳақиқат мана бародаро дар ин ҷо тамошо меём, салоти мардум тамошо мекунам. дон аз ҳама рӯзӣ дар вақти ҳаҷ кардан ва намози рӯза ки мегирем, намоза мехонем, худо қабулиш гардонад. бисмиллоҳир-роҳмонир-роҳим. инҷа бародаро мо гӯшима мондам, иншоаллоҳ гӯшима мегирем. бародаро нақадаме ки дар вақти намозхони мо инҷа намоз хондам, ҳама бародаро ҳама инҳо ҳастанд ва баъдан дар ин духӣ мефурӯшанд ва ангури тоифӣ аст дар инҷо танҳо. танҳо ангури тоифӣ, киви, апелсин, себ ва анор. хеле ки мана шумо дида истодаем. шафтоли личака бу мегзарем ба атрофи масҷида бародарони азиз, дар ин ҷо гастиниҳо ҷойгир ҳастанд ва хонаҳое ки мардум дар ин ҷо истиқомат мекунанд. попшиам ҳаст инҷа, попши мепӯшам. вақти намоз шавад тез ҷамъ мекунам ва мерам намоз کنم. خیلی دوخی ها هستن روشی چرا که گفتم یه جای نمازخانه برای زنک ها. اینجا جای تا و کتاب خونه سلام علیکم برادران عزیز دوستان رفیقان این همی اتوبوس است ماشاءالله این همی اتوبوس قطعا ان شاء الله ما
дар сайру гаштем бо дар инҷо бисёр автобусҳои дига ҳам ҳастанд ки ҳамчун туристҳо дар инҷо ба ин автобусҳо сайру гашт доранд. бахшиш як даҳан гап ин автобусҳо дар ҳисоби кия? автобусҳоро ки мо ба шаҳри Тоиф мекунем, алҳамдулиллоҳ ҳар сол ҳисоби не ҳисоби булгартур нест, ҳисоби бародарони хайрхоҳ фи сабилиллоҳ ҳамка касе агар пул битияр Не намегем. мегирем шумо вақте дар шумо автобус масҷиде ки дар замони расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар аҳди расул саллаллоҳу алайҳи ва саллам бино ниҳода шудааст аз кӯҳнатарин масҷидҳо аст. Чун амаки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам як аз пуштибонҳои ҳақиқияш Аби Толиб аз дунё мегузарад ва баъд аз он Хадиҷа низ аз уммулмуъминин радияллоҳу таъала анҳа аз дунё ки мегузарад, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳеҷ пуштибоне барояш намемонад ва ба Тоиф барои дастгирӣ ба ин мардум ба ин ҷо меояд. Бале Бани Сақиф пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро сангборон мекунанд, ҳатто на ин ки бузургон ва сарварону саидони ин қавм ба ғуломон ва кӯдакон мефарманд ки ин касе ки даъвои пайғамбарӣ дорад инро бизананд. Ҳатто барои задани Муҳаммади набӣ ин бузургсолорон мегӯем, ин касоне ки худашонро сарвару бузург мегирифтанд, санг заданро лоиқ надонистанд. Гуфтанд ки ин лоиқати санг задани моро надорад, ба ғуломону кӯдакон амр намуданд ки бизанедаш. ва на ҳамон ҷое ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба ҳамон боғ рафт ва дар ҳамон ҷо такя зад ки Утба ва Шайба ибни Аби Рабиъ ба ғуломашон Адас як ангуре доданду, гуфтанд ки бирав ба он кас бидеҳ ва ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ангурро доду. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам бисмиллоҳ гуфт. ом шуда чӣ мегӯем? бародарони азиз, давом етем ҳам наворбардориро ва ҳам сайру гашта. ҳамроҳи мо бошем иншоаллоҳ ҳар куҷое ки мо сайру гашт кунем ва шумо нишон медиҳем худо хоҳад. ва шумо тавассути наворҳои мо ҳаҷро мебинед. ба пурагӣ мебинед, на ин ки кӯтоҳ, балки ба пурагӣ. иншоаллоҳ ки ба пурагӣ мебинед. мана шофёри мо пули стенкара меспора. Ключачки. дӯстони азиз, марҳамат, бо диққат гӯш кунед ва тамошо кунед. мо аз ин масҷиди Тоифӣ баромадем. иншоаллоҳ ки ба масҷиди медем ки масҷиди кӯҳнатарин мебошад. қиссаашро шунидед ва бо диққат бошед, тамошо кунед сайри саёҳати моро, то ки як чӣ ҳам бошад аз шаҳри Макка бохабар шавед. ин аз шаҳри Макка. дар ин ҷо бисёр хеле ва хеле бисёр аст авратҳое ки яъне занҳое ки ва сари формаи субҳ сиёҳ шонда ҳастанд ва шайхҳое ки манақи дастаашон румоли сурх доранд. ва дар ин ҷо хеле зиёд аст масҷидҳое ки мардум панҷвақта намоз мехонанд ва масҷидҳое ҳастанд ки рӯзи ҷумъа намози ҷумъа мехонанд. бародарони азиз, ман ҳамина гуфтагам ки компанияи Бургантур моро ба ин ҷо овардааст ва ба ин тури сафарие ки мо карда истодастем. хеле заҳмати зиёд кашида аз ҳисоби худаш ва аз ҳисоби бародароне ки хайрхоҳ ҳастанд чунин автобусҳоро ташкил карда моро ба тамошои шаҳрҳои атрофи Макка бурда истоданд.
من خودم چخیلی که شما میدونید بلوگر در شهر یکاترینبورگ هستم و یکم بار این خیلی شانس با من از طرف خداوند برای من شانس شد که خداوند مرا به خانه خود دعوت کرده است. من از وقتی پر استفاده برده دیدم که خیلی وقت زیاد هست 14 روز در 14 روز ما میتوانیم که شیرتر و خوبتر معلومات درباره همین شهر مقدس پیشکش شما نمایم. از این خاطر با من و رهبر بورگامتور یعنی گروه 1441 برادرمون رجدین را خواهش کردم که کمی مشکلی داریم و رویان که در اینجا زبان انگلیسی را نه اونقدر خوب میدونن. التماس کردیم که همه معلوماتی پورا درباره هر آنجایی که ما میریم معلوماتی پورا معلوماتی هم و اون خاطر برادرمون از ما سخن ما رو رد نکردن به خاطری که او همه وقت در خدمت حاجیان بورگامتور است. از همین خاطر گپ ما رو رد نکرد و هر کجایی که ما رفتیم کوشش کرد که ما سوال هایی که میتیم و سوال های ما خودش جواب تیا و نفران همچون مثل من همین راننده زبان انگلیسی رو نمیدونن، زبان تاجیکی رو نمیدونن و زبان اردو، فارسی و پاکستانی، عربی گپ میزنن و ما ترجمه کرده داد. ما هم میناداری خود را با اون میرسونیم که تشکر زیاد برای نفرانی که نوارهای ما را تماشا میکنن چنین امکانیت را رد نکرد. برای اینکه برادران در اینجا وقتی که ما در حقیقت زبان را ندانیم با ما مشکلی های بسیار دچار میشیم، با مشکلی زیاد دچار میشیم و برای یک ترجمه گرفتن ما همراه خود ساعتش 150 ریال است که 150 ریال با 33 دلار شاید که با 33 دلار تبدیل شود، یعنی خود باش 33 دلار میشود، ساعتش 33 دلار است و برای ما این امکانیت رو نداریم از سببی که ما نه اونقدر بلاگرایی که در صف پیش جهان باشیم که ساعتش رو 30 دلار 33 دلار داده ترجمه گیریم. از این خاطر ما برادر رو خواهش کنیم، برادر خواهش ما رو رد نکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خرسند شدیم، خیلی خرسند شدیم. من نوارهای بهترین و سخنهای بهترین و سهای بهترین پیشکش شما کردیم. دوستان عزیز، اینا همش به خاطر شما است، به خاطر شما است که شما هم وقتی که همراه این برادر میبید همه این جایی که در نوار میبینید در حقیقت با چشم خودتون میبینید. انشاءالله این برادر رو نام رو تلفنش رو نام واتساپ رو نام ایموش رو در بالای اکران در اپیسانیا میگذاریم. در اومده گیرید، نویسید چی سوالی که دارین، مرحمت سوال چی ما برای چی تکیه با اون میکنیم که او میتواند با سوالای شما از قرآن جواب بیاد. اما ما باشیم تنها وقتی که ما نمیم بنا را دیده ایستاده ایم، این بینای سفید، اگر از ما پرسید که همون بینایی که در نزد مقصد من همون مسجد بود که خونه بود رنگش خیلی بود، من با شما میگم که سفید بود. اتوبوسی که شما رفتید چند آدم میبرد؟ میگم که 31 آدم میبرد. اتوبوسی که شما سر و گشت کردید چی رنگ داشت؟ من رنگی کبود داشت یا و غیره ها. و همین خاطر برادرها سوالایی که شما میخواید
саволои динӣ тиед марҳамат метавонед ба намози ҷумъа равед ва ба муллое ки масҷид дали беҳтари мана бинед бародаро дар инҷо масҷид аст. We stopped it? No. Немегам. We not stopped it, да? Мамнӯъ. Ҷазокаллоҳ. бародарони азиз, инам як масҷиде аст ки пешкаши шумо карда истодаем. поён мекунед. الحمدلله انا همین موضوع اساسی موقف دیمی ما گفتیم که مسجد کوه یا که مزرعه انا همون مکانی که بعد از اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در طائف سنگ باران کرده شد و توسط غلامان و کودکان سنگ زده شد به انا همین جا آمده در همین جا تکیه زد. در طرف دست چپ ما باغ بود که با عتبه و شیبه بن ابی ربیعه از آنها بودند و در همینجا تکیه زد و آنها غلامی داشتن از نینوان عراق بودن اما غلامشون با او یه انگور دادن گفتن که برای به همون شخص خونالود همین انگور را پیشنهاد کرد و عدس به نزد این شخص خونالود به محمد صلی الله علیه و سلم اومد و انگور رو به او داد. انگور رو پیامبر صلی الله علیه و سلم بسم الله گفت و خورد. عدس از او پرسید که تو کی هستی و چرا تو رو زدند و خونالود کردن، چی چیز است که تو رو زدن خونالود کردن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین عدس پرسید که الله کی است که تو خوردنت رو به نام او آغاز میکنی؟ محمد صلی الله علیه و سلم جواب داد که الله پروردگار من است و من فرستاده پیامبر از جانب همان الله هستم. عدس با دیدن حکمت، تواضع و ادب و خاکساری این مرد خونالود یعنی محمد نبی صلی الله علیه و سلم و محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و در همونجا مسلمان گشت. ان همان موضع است که امروز بگیم اینجا دیگر چیزا هستن. اینجا باغ مکانی بود که باغی ان همین دو نفر شخصیت بزرگی طائفی بودن. خب به همین پیامبر صلی الله علیه و سلم از چیاش پاک کرد و در همین جا بگیم خونش از بدنش پاک کرد و راهش رو دوام داد. بازگشت به طرف مکه. به طرف مکه رفت. هنوز امن پیامبر صلی الله علیه و سلم 100% نبود در قریش و برای همین هم رفت در غار حرا. در همون غاری که ما گفتیم در همون بالای غار برآمده، در همون غار در درون غار در اومد در بالای کوه نور در درون غار تا یک مدت در همونجا ماند. خب انا همین همون موقف دویمی ما با چی خاطر به اینجا اومدیم، یعنی اینجا قدمگاه های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و اون جایی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا تکیه زده بود. انا همین موضوعی که بگیم آباد نشدگیان و به همین شکل گفتیم که همون جا انا همون موضوع هستن. انا همون موضوع باغی عتبه و شیبه بن ابی ربیعه در طرف دست راست ما. خب به همین خطی تمام ان شاء الله الى اين و الان المصنع. خب موقف سوم ما در این سفر سیاحتی و زیارتیمون ان شاء الله به مصنع به فابریکه عطربراری شهر طائف می شود. انا بعد از آن بعد و میقاتگاه میریم، در مصنع بریم، در فابریکه عطربراری، عطرایی بگیم اوریجینال. کسانی که میخواهند عطر بخرن اگر میتونن که اونجا بخرن. سلامت باشین برادران عزیز. چیزی که شما شنیدید البته در شهر مکه заводи ҳаст, яъне фабрикае ҳаст ки дар ҳақиқат худашон атр духиро мебароранд ва ҳар нафаре ҳоҷие ки дар ин ҷо қадам ниҳодааст ва мехоҳад ки беҳтарин ва яке аз беҳтаринои духиёро барои дӯсти рафиқи худ ва барои падару модари худ харидорӣ намояд ва ҳамроҳи худ гирад ҳамчун тӯҳфа. бародарони азиз, вақте ки шумо ба Мадина мебиед, мебинед ин қадар духиёи зебо, қадар ки куртаҳои зебо. ба Макка мебиед, ин қадар мебинед ҷойҳои зебода духиё атрҳои зебо мефушанд. агар шумо ба тур
ва бургантур биёед, бургантур бо ҳамон маконе дохил мебарад шуморо, ки шумо саросима нашуда аз дигар ҷойҳо нахаред, аммо метавонед аз маконе ки макони духӣ аст, яъне ҷои атрбарорӣ, шумо метавонед ҳамроҳи ин бародар рафта аз ҳамонҷа оригиналша харед, яъне духии аслиро харед, ки шумо чӣ хеле ки медонед вақте ки духӣ аз завод ки баромад, агар 1 литр бошад, дигарро давом мегиранд, 1 литри дигар рӯған қатиш мемонанд. Шояд ки чунин бошад, шояд ки набошад. Мо эра аниқ тасдиқ накардаем. ҳар он чизе ки дар шаҳри Макка ва Мадина буд, мо онҳоро ба дасти худ гирифта ва бӯй кардагем. Аммо ҳозир шаҳри Маккада иншоаллоҳ ба ҷои духӣ, яъне заводи духӣ мерем ва мефаҳмем ки фарқияти ин духӣ аз он духиҳо дар чӣ аст. Шояд ки фарқияте дошта бошад, шояд ки фарқияте надошта бошад. بعد این با فابریکای عطرباری میریم. شافیرو میگن اگر اوجوگش نباشن اگر اونجا مانتیم ابید کنن. یکم اتوبوس همش گفتن که نه ما نمیخریم. ضرور نیست. شو نمیخریم. زمین گیدیم. ضرور نیست. گفتی چی برای مانتی برای خودم. اوش کم محسب میشد. امام حرمین. شما خاطی سودا اسم خلودو سودا اسم موی خاطی قبول ابو رحمن نداره شورای نه همین کوههای طائف میگه فرش کوههای چی کوههای مکه کلی گلی صد ساله میکنیم باریم چون میکنیم میگه؟ چی میکنم؟ علاف دبو میبرو به ریاست که دلو بوی جو میبرم چی؟ همیگو این همین چیه ای خیده؟ گلی صد ساله که گلی علوی میگیم اساسی گلی علوی همیه اونا؟ Hayır amca şuradan gidelim. Ana barodarın yazı Sinan zavodi dukhi. Şunu kadar. Vale ho. Alhamdulillah. بعد از مسجد عبدالله ابن عباس بعد از مسجد کوه در همون جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با بدنتون رو داشت تکیه نشست همون موقع تاریخی تا هنوز بینه‌هاش هستن و بعد آن موقعی سوم در این سفر طائف زواد عطربراری طائف شده ان شاء الله طائف میکنیم مسئولان زوادی مستقیما عرض برآوردن عطر را نشون میکنیم. جزاک الله.